Ubwo tubivuga gutyo na hata tunasema ariko Imana igira fenomeni, lakini Mungu ana namna yake. Izivuga ngo abapfuye bose, anasema wale waliokufa, aho umuntu yapfiriye niyo azaza, ambapo mtu amekufia. Ariko kandi kavuga ngo umuntu ngo akimara gutandukana n'umuntu, lakini mtu akishatengana na umwuka we ngo wagiye na roho yake tayari imekwenda. Murumva ko ni fenomeni, ni namna ya umwuka we wagiye, mwili wake ariko Imana irindire muri Yesu, lakini Mungu kuzageza umunsi w'impano hadi siku ya pili. Hanyuma niturangiza na baadaye ndasaba rero badufasha kugira ngo tuombe wale watakaotusaidia kushusha mwili wa marehemu, hanyuma turaba tugiye gukora gahunda no gusoza. Imana mu izina rya Yesu ubugingo budashira, uzuye ubwiza n'icubahiro n'urukundo. Mwami Yesu Kristo wera, ibingibi birenze ubwenge bwacu n'ibitekerezo zacu, nicyo gituma kubyakira no kubyumva bisa naho byagoranye, ariko kandi jari mu mugambi wawe ko uyu munsi wa none tuzaba duhagaze hano kandi tuzaba dufite aya makuru ariho uyu munsi wa none. Mwami Yesu Kristo wera, turagushimira kuko ibi byose biva mu bwoko kwawe. Mu izina rya Yesu Kristo wera, aya masaha n'uyu mwanya tubeze umwanya wo kurusa umubiri wa nyakwigendera kugira ngo uruhukire muri iyi nzu, ariko kandi ijambo ryawe riratubwira ngo abangaba nibo bazabanza kumva impanda bwa mbere, natwe ngo bakiri ico gihe dore ko tumusanganire mu kirere. Mwami Yesu Kristo wera, turaguhamagaye nk'Imana kugira ngo abashe kurindirwa ahantu kuzageza muri cya gitondo ciza c'ubugingo, ubw'ijwi ryawe rizarangurura amaze abapfuye bizeye bose bakazumva. Mu izina rya Yesu Kristo wera, uwo munsi azaririmba indirimbo y'akataraboneka. Nico gituma tugusaba kugira ngo umubiri we ukomeze urindirwe hano kuzageza muri ico gitondo ciza c'ubugingo. Shimwa Data wera kutugirira neza kandi utwitayeho. Amahoro yawe n'ubwiza bwawe komeze bigaze mu mitima yacu mu izina rya Yesu Kristo wera. Amen. Reka rero barimo badufasha na tutaendelea kuimba watusaidia Uri wa musi tuzazukabo Yesaza tugimirimisha Urirano Fatario Reka bikomeze, acha tuendelee. Ijambo ry'Imana mu Bakorindo igice ba mbere, neno la Mungu katika Wakorintho wa kwanza ibice 15 umurongo wa 42, sura 15 na mstari wa 22. Azavuga ngo no kuzuka kw'abapfuye nuko niko kuri, na ufufuko waliokufa ndivyo ulivyo. Umubiri ubibwa ari wo kubora, mwili unapandwa ukiwa wa kuoza, ukazazugwa ari wo kutabora. Unafufuliwa usio wa kuoza. Ubibwa ufite igisuzuguriro, unapandwa ukizarauliwa, ukazazugwa ufite ubwiza, na utafufuka ukiwa utukufu. Ubibwa utagira indege, unapandwa ukiwa mzaifu, ukazazurwa ari uw'imbaraga, na utafufuka ukiwa mwenye nguvu. Ubibwa uri umubiri wakavukire, unapandwa ukiwa mwili wa asili, ukazazurwa uri umubiri w'umwuka, na utafufuka ukiwa mwili wa kiroho. Amen. Amen. Reka nsaba abashumba baraha bakeya begereye ambao wapo karibu bakore uyu muhango, waendelee kufanya karamu. Hanyuma n'umuryango nawe uzaba uri hafi, na jamaa nao wawe karibu, nabo bakomeze bashire mu indabo, waendelee kuweka. Reka tuze turimbe mu rugo, acha tuendelee kuimba pole pole.
Maisha katika dunia ni kama kupanda na vuna, apandaye katika mwili atavuna uharibifu. Tukitumikia Mwokozi tutapata thawabu mbinguni. Yafaa kuishi na kufa katika maneno ya Mungu. Yafaa kuishi na kufa katika maneno ya Mungu. Kwa neema kubwa kabisa tumekubaliwa na Mungu. Kwa neema kubwa zaidi twapata kumutumikia, kuishi kwa ajili ya Yesu kati yote ya dunia na kuitangaza Injili. Ni faida kwetu kabisa na kuitangaza Injili. Ni faida kwetu kabisa. Wakristo watapoingia mbinguni kumsifu Mwokozi, na mimi nataka kufika kuimba.
hagira abantu kabangahe baza kudufasha. Watu kama wangapi watakuja kusaidia? Tafadhali kudaona hagurutse abantu benshi kandi twavuze ko Watu wamesimama muri iki gice kugeza kuri abo bahagurutse sehemu hiyo. Watu kama hao abari hariya bari baretse gukomereza uruhande wakuje kubera wachache kwa sababu ya muda. abari hari inyuma bahagurutse kube mwicaye turaza kubahagurutsa Wale ambao wamesimama kugira ngo bitaza kugenda ili watu wasiweke jambo hapo mbele. yego twihute dutere intambwe Barakishe dutere intambwe tubanduke kubera impamvu baranya abantu bari hari inyuma tafadhali mwe mwitonze ndabahagurutsa. hao wako nyuma wasimame kwanza. Dutambuka twihuta Tukiharakisha nagira ngo yego intebe y'imbere hiyo turakomeze iyo ntebe yose zari zimani guhita kwakuka. Nubwo tubivuga gutyo Na hata tunasema ariko Imana igira fenomeni, lakini Mungu ana namna yake. izivuga ngo abapfuye bose, Anasema wale aho waliokufa umuntu yapfiriye niyo azavuga. mahali ambapo mtu amekupenda, Ariko kandi kavuga ngo umuntu ngo akimara gutandukana n'umuntu, lakini mtu akishatengana na umwuka we ngo uba wagiye na roho yake tayari imekwenda. murumva ko ni fenomeni, Ni namna ya umwuka we wagiye. mwili wake, Ariko Imana imurindire muri Yesu lakini Mungu tuzageza umunsi w'impano. hadi siku